Sama-sama. Sini dulu. Ayo Pak, sini. Gimana? Ya. Namanya siapa? Fahrul Rasyid Amin. Dengar saja kalau ingat. Oh, tiga kali dengar. Iya, Pak. Iya, Puang. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون والجبال أوتادا وجعلنا النهار سجادا لنخنس ألفافا إن قيتا يوم ينفخ ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يا أبت إني رأيت 11 كوكبا من ذنوبهم والله شديد العقاب تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد قتلوا في سبيل الله وأخرى كافرة يرون والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرات من النساء والبنين. Iya, dong lagi. Sebentar, Pak Khairul. Sebentar ya. Tangan Puang nih. Ya, selamat Pak. Ketutupan. Anak kecil susah Ya. Oke. Anak yang dapat hidayah bisa begitu kan. Secara ilmiah kan tidak bisa dijelaskan bagaimana anak yang hanya mendengarkan bisa hafal 30 juz gitu kan, hanya waktu 1 tahun lebih kan, hanya mendengar 3 kali sudah hafal, bukan bahasanya, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa sendiri mungkin lebih mudah, tapi belum tentu tidak tahu artinya. Tadi sempat diuji juga. Iya tadi saya ikuti Qurannya dan yang salah. Jadi dari sana mau ngasih handphone juga Pak. Apa? Mau ada bantuan handphone juga katanya buat dengerin Quran. Oh iya ya, itu dengan Quran. Iya. Oke. Itu juga di Ya, aku baru pulang mengajar hari Ahad itu pergi mengaji, baru sama pulang semua.
kemenakan saya, cucu kemenakan semuanya. Cuma satu cucu saya. Oke. Disuruh lihat itu biar Iya, biar dia tahu bahwa walaupun orang ada kekurangan, tapi kalau dia dapat hidayah dan ada kemauan,